begin to any okromafo no so mo do magim enti ade na ye greediness e ye ni bre e na de sa wo ho education nso ni ho mo ma kwa wo ka say ye nso e medi nso ni ade obi wo kora wonim ho hwe se wo hwe nso no kura mpogu asase no so e de wo ye na bi beba e na kuya na bi won so akuyafo no obi na de na asase ama nipa koro no e bi wo kora abanchi mu anase mem anatiki mu baabi omoduadua tiki na anase me no omode ama wo mu etutu baabi fa no omode ye na wonim se bi a wo hwe nso na gu on kora daache no e di asembe ba so eti ohene se de ebe ya ebe mante ase ye adwuma ne ebe ye ni yiye no because enim se small scale miners ne die omo online sense ne die wo mo ye ne pepepe nti bi asase we ya ne ye de ama do wotumi obetimi ahweso yiye after se o ma digi ayi wo mu gold aye bibia awie ne ya asase ne yiye ba se ye tu na se kura sikani bre na be wura wo mu ni sa greediness no eti ye streamline no na ye de mra ne hye ye to ho na ya ye ne yiye eti ne wo didi ho at the same time no oman ne mre eti ma mre emfa yare ma ye be kasa wontimi fa makrinye ye emfa kwan papa so ne yenye na omo da consignment na no am monitor wo ma supervise wo mo no oman ne pepe be se anya no sa de ya ne obrempon so long as ye tua kakrama forestry commission ye tua kakra de ama party chairman party secretary ohene kura na asase ne agia nsuo no wokọ no ono akwakọ ya paye akoyi paye oyi paye wiye onu be ya paye because when ya paye amuntimi entu gold no assembly member so gene share assembly member so gene share na kromafo nso so se ye tade ebi mu nya yerenom ne mpenafo ne ade no the issue is bigger than the you think ha no it is ye kan won kran ha no mo sere enra say ye kan won kran mo se de mo kire some of them ni hobi say see na make obi afra me say ya kan tro mo so operation ne so mo bantu mo nyina se mo ne ma say ukogalam say site obi ani mo empanifo ne asoma wo mo na afra wo mo aka tro mo so mo bantu we ye be kunu de wasoma no de obedie ne hia enra deputy EPA boss e de by say domestic galamsey e koso nkran ha meteza no padomo nkran ha wo nkran ha for fear say domestic oto wa fa ho an ne wo okrampo na ne wo de ye kan ne kolongo sa no mo starting no ko for fear na ho won se watu ase no okwa na obiebie branches okwa no kodura ase no ma o follow ayi na ebo no na ba bi ekonenti e pai fa ase no ma na obie branch afa ho okwa no kodi anesi ano asa be pai ba bi otu no oto so no akwa asa konya ebo branch se branch go mu biebie otu chimba ho sa wa ka galam se bobodi aka no so ma na ye ni jaka o si Tito Titus 3:10 no o si reject a factious man after first and second warning eno ano no wade yesi e wo chronicle na wase onipa wade mpapa mu ba no wakasa kire no prekope ne se emprenu no pa no eno ano no se nipa no ma yiwa sute na still na anti ende na anti yesa wo be ma nipa no chance wo be ko nipa no ho but hu se waye tintintinti a o se hu se wo ye obi oboman pamudi free onchen na adem papa mu emma busu enti na asam na ye kana no pa ne kra na na fe pepe ye nto aso mo bobo so hena yere ye nkwan ene ma me for the daily statement da bokrata no ento ase ma na se ento aso na mampanyi da da yewra akufo ado ne mfonyi da hase no mado preman ena akentina wom num emema ya wono nso asa wa hwene so se obetimi akita frank emu de ama MPP amanyoko no mfonyi da hase no yewra Kennedy akompre ko Japan wa hase no yewra Dr. Brian Champon afa Dr. Mahmoud Bawumia ena Dr. Oseya Wadutwum afa de otwato ne engineer kwabena Japan mu nyina da ese wo mo epese okita frank adema MPP wo January 31st abato na ebeba so no na eno na nana dan kwakufu ado to nsafre wono ankasa na tena ye no ewo nima wo kwae no se ekro ye wo we ne hia edema obibiada na opese wunya nkoso na opese wunya nkonimdi a na wakwa ete se praye se uyi baako ebebu se pen wo nkọ baabia na mom se wo mo ka mo ho abom ne no ene betimi aboa ma anisoade hunu papa ye da wo anim se 2028 obetimi enya nkonim abote na so ano asabebu o men no ebetimi abem dia mom no ho nsem e wa ha se nom kratafan ye no etoso mienu na kratafan etoso miensan so engineer kwabra Japan wono so enfonyi da ha se no kase wono ankasa no se MPP enipa numu a woka wono mo na wo mo epredwa no so mo pe obi obetimi de sankabom na nanado eka ho asem no aba 2028 we no akwaye fala dia MPP dia wono
ene betimi aye saa de nti won to aba emfa ema no na yakọ kratafan ye no so etoso mienu e wa ase no ma edom kuma no won ba no deni ena ne fonyi eda ase nom yewura yi e kire se yade a wonum ehia accountability esen kontabuo mapa ewo galamse hu nsensem a ye ka ho asem ya no wode wani ekyem okratafa to so mienu so a yewura afanyo marking ne ho nsem a wono so eda ase nom no eno no ena Ghana Water Company Limited wono so akyerese wono a launch 24-month catchment recovery plan woni nyina ne ye efie mienu nhyehyere ya wose wo ye no wode aboa age yensu ene galamse ne ene boninti no ya sese ne nyina ho nsem so wa ase nom de atwa to amede ewrem no ayese ye kase ya no Ghana yensu ahodo no se be ya ye betimi abo ho ban na wonom so omunya mfaso de afri ensu ahodo ho eba se ye nyinam anase ebo wonum akwa foforo ho na panyi pa ya wono oye soafo ya woda eye fisheries and aquaculture eso no mama Emilia ata echese wonom so aye nhyehyeye ya wonom de ba bebo sa ban na ya wo mapa ho ntomenti we ene ensam kakra ya the daily statement of bokrata no pay what ba edwaso na obrempon na concession. Okay. Him say me can say consignment. Concession. So mo be a concession no mo dey ama. Obi no no achiche. No match so anti concession na American. Him say me here no consignment. Enti anofom brejo. Yeah, that's it. To aso me enkoy. Me gina daily guide mo. Na daily guide dey awra wo sempa na wode ni nyina ba na ni awani m ha se ya ohene ira boso ntino me ha me ho nsan kom bebre no mampani akufuado wone 5 aspirants no a ehia no eno de ya ka ho asemo a na justice Paul Bafoboni we say wa kwa koshia appointment committee no nanso se justice tokonu de tabono de koto nti yenya nko ho edie ho no ni aba ne ye ka ne nti yenyi ho ne mfrim na enrada ye bo ne kase so premtobre no mu ene ye kan se okopie mu wo bono ne mpotem ho ba bia yenuanu me wo sunyanefo no toma ne yen wa ha se eja ashe 5 bedroom bi e wo ho a wo hene popro wo mpotem ho wo ne yere ashe won se edwure be bra no won yada na metie mu saka se bo na ayawra hosem papa daily guide ede honsem kakra ede aba na deputy attorney general enso ne office of the special prosecutor one dey abo ni nyasem say almost and now forgotten countries no say agenda na set am say agenda na say kisi ajaben ho beko eno ne agenda no na ha office ne kura won begu no enti wom de abo ni ha ni nyina ye kenefuriata ne nsem no yes say docket kura office of the special prosecutor one fan come attorney general eno enti na besi ne extradition process no yen start ye no na assembly si ye ewo ebrem mama so abaya yi wanya 21 years nanso ate awade ase saa empran twa da ne awade ni bi ana ne mpran no a woye ni kunu no a wone nete no wakọ adwuma ana wa kire ne se wobedi banku ni nkruma fro enti wonye banku ni nkruma fro ye ma no wasisi ka no wade gyae na nso enti no wade ade foforo aduane foforo be ma ba ya ne buafu wadwa ne tanko da high wa pilai amada ne ntokwa ba na de se kan wo be ma no ama sisi be bi oda ne mu odem pa ai akonhoma na akra ye kase so ye bo so daily guidance so de aba akonhoma ni swa ntu ade ye aduane foforo be ma ne ba wase me ka se medi banku ni nkruma foro ye enti esen ka still banku ni nkruma na e no ba no siska no so anso se betimi aye banku ni nkruma mu odi e da ne ntokwa kikiki no oba ne se no de na sika ne kitande da enti e petre na wo ne ko no ta no ba ne nchire mu ba ne so se ne yom so hwe wundu no a ase ba se ba ma no wanya nkwa wo guso ti ase na ba bi oda ne mu odi daily guide de honsem kakra obrempon kanashi 31st Yaba. Eti yakati for Senyame Yaduma 31st October 2025. Leicester Ghana Limited omudi ya street place in the brush abedja so SOMPA 106.5 FM yakabo mu. Ye peje studio di besi dwom. Ebe kakra communities awodo na ebe peje di aba besi ho. Mu bete yen kan rough. Bibia ye programs awodo ye presenters. Mu be hu wo mu nyina. E ho na mu be hu se onintini bi apie. Mo
no pie yesu wampie ne kwa oba ne pabene so ye ba nso anye nko na eba ye ne sponsors na eba ye ne Promasidor Bell Beverages eba 21st clinic multiple question for ya stood president the brush time herbal mixture edro no nso wo mo eka ho ne other sponsors a wo mo eba bebo ye chidom ti ahomachi na onum 5 am kosi 7 pm no Kanashi market complex no ne abo ye nsesen wo ho efia de be na wotwe etie nyina ye nhye no nso ye be cha de nso bebre ye ba ye fansa pan na eba ye ba cha de nso ta chire eti o manfo nhye no nso Promasidor for edi wo mo ba no man so na de yam vita aba say wa ma wo ba no fusuo say mpacho akra no nya bosu nsia we traffic anti wa sa say man yam vita yam me say we say na me hu so oba obuo otimi didi kama de didi kama na won say o de man say o man yam vita no na say wo yes wo sesa no a na tokwa bi ono be kon no ono akra no ba da bai na ayi nutrovi wom na 16 essential vitamins na anything wo pe no wo pe rice na say wheat no na say maize ne mu de na wo pe wono ne de ne rice ne maize no wheat no won shadam penny bebre agree enu me ne de opede ayi moton no wo say rice ne ye moton na wo say wheat ne de ya na ayi prekesen kakra wo say wheat ayi prekesen wona no ayi oyine ire wo de wheat ayi anwamo okay say beka say anwamo wo de wheat ayi te say anwamo da as wa shoda ya na sentata kakra bi wo wo say wonim no a edewo say wo de wheat ayi kama pa a wo de ye anwamo ayi ba wonim ya enye de ena bisi ya eche wo eja so dodo ba ne nyina chi no se wutimi ye niye pa o wo be dia kwa square anope me ya ma ko ndo eti we de yam vita no ye wo rice ye wo wheat ne wo maize so mama ohene yiro pe so kofie ko na ha ye ne wo tira dwuma mu ha wo ko ba bia ni fie na me betena and I'm about to transfer. 80 Nutrovi, no 16 essential vitamins and minerals, zinc, iron, and calcium. Ning in ebium. One once so the dead now the one. Now on him so a bim cross with me the molikoko. Yam vita no. And my codania to come to cross a molikoko. Where you not the yam vita na no shake a craft. Where shake a craft. Once I codana ya kama enti maubani bi we exclusive breastfeeding no after 6 months no we near DNA sesa we de mano time eba me shedro ne obrenpon ka bibi man na we de edru aba ma honam ya wo ne wonu mu ato malaria ne fever ni nyina awe mame na otwi mienu atwa mu na mbo me de ewie ye nti na wo ka se eti na ho de abai obo me abaso wo ho no na every time every time me de shower yire me de shower se wono so ye bio se time no na menu mu ato ena na ma ye mre kakra ti menom time no afi menum eni ahodi bia wonya wo fie ho de menum to so no na wo so no so ye ho adwuma ahodi bia wonya wo ho ha ye kwa ho medical je 3 points na de tie from pacho monum time HH mission capsules no brempo very good oh one open nenum seriously wonim di oye ya ma ye wo fie no esa na se we ni nkoye kra na sto wani munyam se kapra enkoya akonma ne nko sto wani munyam ye wa akonma ne ye wa akonma okay oh ye wo sika akonma ene ye wo original akonma me kemi nua ba eti wonim se sika akonma ne kra ni ho na akonhoma mu akonhoma ne ya akonhoma ne ye sika ne kra ye wrefi no enti eno no wonum time HH mission capsules no a wo ama akonhoma cash no ama cash no ama o but ye wo first akonhoma very good ahoma che the ultimate one the ultimate no enti eno de one first car makra no a otewase eno edu anopasa no prepare adia mani na so mensaka adia mani na so misaka sikane she baby ali aso yakofo adia mani na ni ane opa ni wanya wie me fetie fo what wo be church dey first akonwa ne dey jai e no the original one no eti o ma ne cash na original na ma cash no wo mu da bi na emom no se wo ma na original na cash na makro ye okay ma ne ho ntisi ne ho so na ya na obi wo ho a mo ma wo mu cash no na original kohoma na ama na cash no mo sa de akoma wo bi
no and so any kwan says it's original kohoma ne de original kohoma ne number 1 na sika ne tato sa wo ma sika ne di kan na original kohoma ne ye prekese ne troka eno de emfaso obi enu so etinum tam HH mission ne capsule so no anytime heba mission no mo ye ntafo no mu bom wadwunso yie immune system akoyie na aboa ena no pa obechichu si a pepsodent cavity fighter no wo de chichu si a beboa ma wo se yie fi ne niam frifri mu dodo mu ne ade na cavity ne ade ne nyina wo nya 175 big family pack no ewom 120 gram eja akwade no nso wo ho 65 gram 12 sachet gram no ne nyina nso wo ho enti bomodian sa pepsodent cavity fighter chichu si no pa na chichu si numre obrempon I hope so chichu si numre wan ye na no pa na okwa na numre a wati mo wanye na nwumere na abaya no pa de ne nkwanso a wati ye na no pa ne nwumere wo ye nta we no ye nyi ba ko mfrim ene ya kase na na metwitwi anɔpa nti na wotwitwi anɔpa no wo nwe garlic ni ginger we ne wadi ni fiti anɔpa na besi anwumere hausa koko a wodi ye nyina keka kam uye de akoki so asa ayi bayira ya chie asa de ni kosua ene ayi ne wo mu ni na asa atwimeko obi okra asa wetilapia ne banku aka ho imagine so wadi hajia banku na asimi edre numra mintwitwi kona kotwi na asa de abeda kan kona kotwi transo reko kona kotwi edre numra de no na tia no pa de ka ho na ya be prepare no also cavity fighter also brana no wa bonsa to baby anwumere de na wantwi ne ntia wo wia no onom kasa na chama no awotansu kroje na ho ato na you fine na we anopa mi wo se abrewatia ne skin ne ye kama so na wonom no we na asphalt pa da so kama wo bi di wachi ho ele ukuada midweek eti kasa na chama no water party wedding aye so open bottled water sachet dispensers ani nyina hygienically correct and hygienically processed for your safety, scientifically proven eti Kasaloma Ventures for mo Taifa Bok Hospital achiwo obehu omo na fe 0206469430 0206469430 na obapa hajia special local foods mpacho na chira kwan na wo hacho anopen me ben transition ho no wo hacho oben transition ho na atomic kwan so ntimpacho obi a fa ne phone na yi lock ne free so ansam the number na be moses here and na say eni adaje no aduan and na ya no aduan e bediti na mema no so ada bia mbasa mo yire kwa kitchen mpacho mo monyi o ma home kakra etobia so hajia nkwan mutu abankwan urenkwan anopa yi abunabunu apapransen delivery guy no 024 6359921 024 na with them kama ye be for course na wi a ye wo birthday greetings bi ye be ye bi to say Apostle Dr. Eric Kwabena Nyameche wo dili birthday chairman bayan ko fatie for ye be wi ana ya ka ho no ye jemu ama na systematic nso asend mi mikrofo mienu bi fiken tampone ade mu nyina di birthday oba ahoba wo 0260196064 and 0260196065 0260196064 na 0260196065 na yemfatie for hello bemena what you say me hu ye pa na nso ya me social me oni wa man tell mo be ya bo ami ye da se no na wa tiem vie amen yentie we so me tell me so wa me request ye me be ani Matias no na kire wo to Matias SOMPA FM wo man ko tekano omo de wo bia wo ba de anu bia wo bedi oba tani man ko de selfata no ya to oba no so ne kire to no so ko nya ya ope no aye oba no di eda ene bi ka nya ya ka wo yi we ma me no ya woni ni na adin ko benkru se chinti se me pese me di banku ene nkruma nkwanti eno a se oba ne di oni test bi asanti ati ma gugu side wo oti wo ba ni wo ba na wo no ko ye te banku se de eno so de senti ana o tuka o ba no
Bema bi was one na agba akon ni nti aduane ne da bia de onu ni taste da bia de onu nko apa na ese wono ama no na to aso abema yenko weekend ye be ko akode ye dra ju asama wa peka ye frempeni ko mon ka brand team anam chema ju jegar obaba ye basre ada mampani asu e woni modern ba wobo le wo should issue aba be to gase omo to agree ko di aso there no omberi na oma she umra ye be support wom which was the decision of the president no e be so baba na e be mo so na yo ko fantality e be uko le go the brief o itiridia in fana ya kan exactly e just a guarantee no o mampani e to akie the yo support no ni ahefo no nyina mo support no na the decision no entimi na tell you do ya me di wie no gender minister ye besra wo ye di dem ye throw ye wa kenye mo ye feel can capacity stability ye very appreciate na mo akobe kan dia me ye no to want na mo akọ Matibemena medase 0260 196064 and 0260 196065. Hello. Hello, good morning. Good morning, Bemena. I'm born today. Adumo. I've got on time and car. Yeah, I want to say kind. One be. I'm not one idea, no, I think you talk money. Open Kuman wine. And then Kumano, Marco 5 CDs. Oh, I will answer. Ozi how much one yard, the one so about market get say, or Pebankunin Kruman wine. Or brand name Kruma Marco 5. What's it say 5 no? I say Marco 5 CDs. 5 CDs, Bakuya 1 CD. Ozi me Pebankunin Kruman. Open Pebankunin Kruman wine. SOMPA FM. Hey, you might have no, Mammy. While I didn't hear this on school, you'll be on the papa to my way. If you said that away Canada, about Coman and your friend or no man is as well. I say, I'm papa dear. You know, you're not sorry, I know, I know what radio the TV show. Who did think of what the man was saying up with you? Honestly, man, papa, I don't know. What you think of what they were radio need TV to the animal saying up with you? Was up with you? Mammy, serious, Galamsey. Last year, I'm starting America. Me see David no real answer. And what he is dying. Do if not that reason. No, he is dying for a mixing for you. I'm a command one. In Ghana, positions, you know, sometimes they almost find to change. No muchi, yellow muti, yasam. They say Galamsey, so my ready say only Sianoa. Amako Pua, and the President Mahama. They see me 2 months. You be Galamsey. By December, you be January near celebrate any ati. No more Galamsey. When I make a say, Isaac, SOMPA AKOSUA. When I make a chill, they be a make a that and make it waka. Ni here to Romo. And call for more kidney, saying, so many Jessica, let me pay woman in a wooer. Why now could do also? One of this can hear Quayama. One of this can city school amount. It's here near to us, your Matibemena. Yeah. Mate, that's it. Yamo before from so Emra 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065. Hello. What do you mean? Metun kapa ejeni moni. With them? Ah, near with them, yanko. I don't pay me just a moment. Yeah, that's it. Or some powerful more work because we are not part. What I know in the account. Because they come and put with them. You are not paying that account here. Mention of my key. I have my company. The Omakushi Yaka Zema is at the professor. Now, mention incoming as I can come with you. And go Cravona, more permanent on a brand new of a boy.
I mean, Chia had just a Mohammed, only for National Women Organizer, Ababa Wakama. Christopher, Onona, now I bring my voting in Pamorona. One is all back for youth organizer and the MVP for Wodemonia, a branch of Montoman. SOMPA I'm saying, when you're going to want pump Jenny. Is it Galamzini, a fan of Pump Jenny? Say Galamse, was a Pump Jenny. A young Kamwa, Jena Kamwa, and yet, and the Galamsena Papa Young one from Jenny. The Pia was you. And some of the couple of moving iron, okay? Was any pan at the end of Emcos, a what do you say? What if I know this would be up? What if I know this would be up? This is 1 million more MPB and one more ND. Young family is taking funny to a man. Near whom said, I didn't and yes, Japan, yes, Sherry. I didn't see the young guy. This will be the kind of guy. What do you say? And you have said, woman, you are more young, now more man, woman, share mine. Mumuna, one of my grandchildren, you have yet to show you going to come to show. Consider no more can, who be the Mautica, Nadia Kutu, Nenipanaji. No one more Kakra. What do you hear? And you want to go to Canada, Mukabere, and Romunia, no one plays my book from your head, Galamse, who can hear Juma, Yakata, Jima, and you do go to Galamsi. Now, what is saying, Yama? Matia Denimo, Menso Medase, 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello, good morning. Good morning, Obapa. AKOSUA want to pay. Yamia Dumo. You. It's not many down so much. Yo, Nana, Yankwe. In Pachano pay the Mr. Filika staying what some popo about so. Let me share the Tamamud Bawumia. Dr. Papa. Let me share John Wildu. And I had your Papa Mohammed, the Wobia. That will put the other so. Yamin Shan of our Mitchell. So, Obiba. No, but that's it. Yes, time on my yeah. No, me say it to me. So the bar. No, what the bone mountain me. The bone to do. Now you have to see what you have to do. Now because a young woman, I go for the work power. I can be a coach problem mine. Who are plenty when you are 2000 years president. And then the young couple, they are what for the money. AKOSUA guarantees and coming. Maybe I'm going to say, I'm going to say, so you're going to say, I'm going to try. And the one who should know who say, I'm going to say, I'm going to examine. Look at what parents are doing. And then I said, and when the because we are NDC, a communication, I don't know now, when I over radio communication officer, communication one, two of which now say, Abani say, which might get a better motion. I choose to move. I cannot use the move. It is the first something I put on set. Or parents are doing that for no room, Martinana, Medasi, Yama Obi for Fronso Emra, 0260196064 and 0260196065. Me for last caller, na fe mama ye the greetings, you know, na ye de abba. Hello. Oba anapanya ni asu bi enka so. We well near Bema, and na amwako abwaje a na kata fi boy e wo adin so no for influence. Mate Bemena, Nanamu Aquabuaji Yanque. I understand chama, you are on about what now, you ever attack here on about attack, they say, you were good for and the end to Abama brand up on into 50. And all kind of semi real sister, you are John Demani Mama, and to love. I about me, to love. The beginning of four hours, so I made up your mama, not all 4 years for Obama era. Tell it, Puntia, some era, attack air cannon. No more final for the Banco Swaba and my era candy, a compared to the phone. No, I'm not going to put a year because you have made your well, for businessman, and what is my enemy. Never can you your mama say,
and the young boy, the mama, and the young mama, the you. Then one tired of people, a cheap man in my jeans, and the Koran because I'm saying that almost can't over over the case of emergency. I'm a I don't know my own ticket to the other of paying for an egg and I'm getting married. You have the mama at the black water company. I'm an Indian and then I'm so I'm man. Let's get a company. Yeah, and yeah, we are your time. I don't mind an uncle. Me dance and I'm more con ye begin out the so na yemfa greetings and hodo emrade di kan ye de happy birthday belated ye de ma Apostle Dr. Eric Kwabena Nyameche. Apostle Dr. Eric Kwabena Nyameche, chairman Edema Church of Pentecost. Enra na ye na woda. Enu Apostle Dr. Eric Kwabena Nyameche yama utinkwa. Waye Kwabena misumi kunu de Kwabena di benada. Na we su de na woda no nso si benada. Eti na ye fe enra na ye benada no. Enra na wodi na woda se na ye ukuada. Eti Apostle Dr. Eric Kwabena Nyameche nyame ye kira say wo birthday asa follow on your born day. Esa follow e won the born day. Eti papa yama wotiri nkwa na munim se SOMPA 106.5 FM adwada bia ye wo Pentecost yetie from 5 a.m. to 5:45 enti se wo pese wuti Apostle Dr. Eric Kwabena Nyameche adwada bia na wotwi bia obetene nka e wo SOMPA 106.5 FM akra ye fa ne Pentecost eti bomodian se wobeti nemom enam se motene nka wo hayi na yenso yetene nka na Ghana ha wagidin wo ba bia na dwuma pa wo ye oye obi a wutie na semema wo hunu nyansa e makwakwahwe akwa wo bakwam tete kwantempon no ayayira no ye fasa tete kwantempon no so ye nya homagye de ama ye kra eno nti ye de happy birthday ma Apostle Dr. Eric Kwabena Nyameche awo ye chairman de ma Church of Pentecost enra na ye wawoda eti ye mawutiri enkwa ena mia nkasa medoba systematic ono nso so the birthday greetings bi what the aba the edi kan say what the glorious birthday emma the main man your friend say Ranzi inside Kentampo we systematic press of SOMPA TV ni SOMPA FM and I de ebrewo enti glorious birthday to the main man yes we the main man yenim say yenim baby we main man no ewo nanso whatever it is say Ranzi whatever it is means me bano oya isem kakra won say me systematic no oya isem kakra etina ha systematic press SOMPA TV if you open nipa me no mo ya isem system if you na abasa for kantanka a gentle isem ono na isem ne gentle ISM and a systematic the guy ISM and you want to systematic the guy ISM and Safo the no a gentle boko ISM it will be a glorious birthday main man as a Ranzi inside Kentampo we free guy ISM systematic press SOMPA TV SOMPA FM and a diamawo and was sans what the happiest birthday ma say wa yes wo kunsu mama say wa wo kunsu we free bra opoku ho we dey free systematic we dey free bra opoku na munim say oba ba de me ba no system o guy systematic but ojo she kakra but ojo so me ba ojo pa boko ya no guy kakra but o cool was that a very decent young man. It will be happiest birthday near the mama say wa inside kunsu we free bro poku ho and we wish you all the best any day ma wo and the edi twa to okra no nim say yenya ba ayidia obrempon ko ye page no so na na kua mo aboate Ablekuma Central ho nso na kanahyi wo etina no me ka kire ne say 31st ya won famra ho na o me ka ye dan de ye read message bia wo platform no so ye be read message ne ye betie wo ho omo de ye no anti read kakra na wo so no tawni enko na ye bre no aso na 30 seconds no na kua mo aboate de Ablekuma Central or say a very special birthday enkoma Priscilla Asma nursing student Teshi Nursing and Midwifery Training College. Do have a blissful day. Nana Kwama Boateng the Odiaba and no comments and pillar 2. One also say let's put politics aside. Taifa Polyclinic needs help. No equipment. Mr. President, please do something.
nya ode aba eno no na honorable Frank Amankwa say wo hwe live ewo Kitase aburi ekwan ne so no a was wishing my lovely son Morris Ofusu Tua Amankwa a blissful happy birthday. I say may God bless him so much. Okay. Nedia wono so. Yeah, what's me chat na enko? Yeah, da wo nyina se. Du kwada se na se o mani nya. O mo fa meto sompa. Bibia be 106.5 FM Accra. Bibia be de. Oh hine Mame, yese dakro bia no. Enipa 42 ina nya HIV mu awane bi. Enti se wo beda anasa wo behia empaso nhia mu dia mpacho tedua mu baha no anasa ema baha no mepacho eya no wa yizi bi na yade na sese de esiko animu no 31st ye baka nation ti no momra sponsorship no so ye twen momra na ye nyina ye nkonko di dwuma no nti mame ye che wiase nyina me da ase ye da ase na o monte ase se wo se condom no twi ne kan say tedua mu baha me tedua mu baha no e be prevent you from HIV but then prevent you from spiritually transmitted demons. Okay. Eti tedua mu boha no de be prevent HIV physically. Na emom no em prevent spiritually transmitted demons. STDs. Spiritually transmitted demons. I don't see STDs. It's prevent you from here, but spiritually transmitted demons there. Or no demon won't throw condom. Demons will throw condom. No correct. Yeah. Mama nka baby ka kan fa makoma mo hine ho nkyerɛ wo. Obbo me ne mabusua ho ban. Me de no hwe mabusua. Fi awon to aso so kwa awon to aso so. Hwe. Mama nka kyerɛ wo. Me de mama sire da ne da. Me de no kyerɛ papa. De tiri kwa sabe bia ye obi wo ho. Aba, emeya hyase bio. Nti mu ranom na mo kan fo mo sa no. Oh, Debbie, Pepsodent 200 grams for no one sem na ye ka yo. Eye kokoko. Pepsodent kokoko promo no nie. Eye Pepsodent kese dada no a. Na ye de 25 grams aka ho. Jiwo de na ba wo busua ho ban. Na hye wo semu de. FDA aji dwadie nkras wo yi. Atuntumi nkyerɛ oba eni beche ho ana de obedachi. Nanso ubitimi abwana manenya pomodin free ne mofrase. Yamvita ye de milk papa bi. Ni Nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahode a ewo mu no bo mofra pomodin. Anyo impenifo swini chopa. Mawobano apomodin free ne mofrase. Yamvita gumo hodo be